open a one, no man 30 Ghana. No matter the Abraham Pabanyandi, or any Banyandi. When you don't know, I be the Banyandi. Let us see the session. Oh, say a franc of 5 franc and you. And you so who a DB. It is a winner for more dear ma one more. Me patchona, dear Mamma brought me many who been to when men come to me who free more. Smart. Oh, yes, smart one. Continue your D for a man and young one. Ebusia, my yana was say, na what Jibrania Dajina would say, ye don't want about Facebook ringing no, Yadam was say, and Chema Blan a dom, Aquasia Bako Joe, Obapa, Christy, and a Joyce, Tena, Gina Socolent, Modoso, Edama, a Gloria Milla Munina ba me double body, says here, and che, and Utino. Now what you chair mono, ya the assembly beto bema so. Mami Patricia kwane do everybody kese. Asante matema se no mo na kroni wo. Eba ha se nom de kwadu bi. Ebe chechire ebo ya berima. Na ya berima e friend kwaku nuama. Ese kwaku nuama ya berima yonko bremo pa na wakoto asase de free ya berima enchen. Asase ne kura se na o yale nti wansan san krata no kura ansan fa ama no. Na omusi woni afichire opese ono ankasa no wo hu na afichire ne dan na chiba bia asase na no da na nka bi ode bodo ba mienu bi asi o ne dan na nche pe kura na ode bodo asi a no makotu agwa ma asem no aye ayi be makwaku ama ehia wono ono ye be ma ayi no ya be ma danfo na asase no me hu ba bia no eye na hia ma akoboro ma me na asem na ko pro station na pro si force na omumienu nyina public disturbance enti achi omu nyina agum na mensa brampa etua na moko homa bra okwai na ansa na prosifo no ma won medical forms omumienu nyina be ma no se obo na sum na so ye ne ya na ono so to share no so nti omumienu nyina nko hospital de asem na asi akire ye pa sumdwe ye mu aten wa hasenom enti no ye kase ne ye papa no prosifo no ebedi ahia na ya be ma so ne ni nua kwaku nua man so ye no mu de ahia na de asem na apie mu aba oba ne de na asem nyina mpacho mo hwefre kwaku nua mama me ye kase ne betwetwe nkomo ye mpema so wa hasenom de ye pa ya sumdwe enti no ya adwen se ye bepe sovia ne ene wo nyina akwa akotena se na ye hu sovia na hwenkrata mu wedie mu ne ye hu ba bi ehye da ne ye de ato na asumdwe aye adwuma ehwo na ehia yen enti ma yen kwa ne ye papa nuama entwetwe enkomo papa wadaro mate menka ye mo ha o madam Jesu pacho what to say madam me we eda nyame ase waso ne ye ye kaka ada na yi ma me kwadu timi yi ne nsa bo wasom sa no no obaye no wase wabo no but ne yentie wo asem nte no ya nhya da nka nkomo pi ne epese yetie won so de asa so chefan ya ye muwa no wa hase no and madam the dam kama mi ko dura adu pa on ai what na here wase wonu ya be ba yonko brem wato asase won ho na na fichire be ma ya se woni afichire so yenti bi mpanyin sam da nti odua bodo ba mienu bi kura na watu agu otu gata kura wo ne dan ni nchem ho ama chese nso to anesusu ane na mu okokan ya wo ya be ma danfo nti wafa ho aba be bobbo no fimfram na ya se oba yen so se wono di nkan bo wasom nti no na ya nti ase ne yese ma ye ntwen ne yenya wo ansa emsa da ya ma ne bofo ne ba obat na wona si kwan so amokọ hospital nti na ye mpese ye be ha mo madam papa ajia be mani oh okay ene ya be ma ne wadawroma me wofa ada asem ni nyina neti sen yesi wato asase kwadu si wato asase wo ho wakura wansan pepa na ama no na ntokwa ada di asem a madam busansa o se na so to no pacho say busansa ma mi sa sa no wo se na so ko tikene na beto onua na oni ni nyina o se oni ni nua ne toye na ne de no nkofo bi isi for de high tension afaso nti no ni nua be ma ne se on fa ono ne de ni nse ne dan no wo so akire na omukoka ba ko ne ho asema na ni nua be ma no so afa no nti ai se aye abusu ade nti ne de ano no mami papa me se ne tata na so o se ne de ni baba na eto pacho ona ne eja ya be ma
Aja be ma wote menka. Metu nka pa. Pacho onyina ba bi ye kakra chia wo ho kakra ma me na yente nka ye why? Yo. Pacho ati yankasa nhwe enya meka kire why yankasa. Musu pa ja na me obi na so be. Na wo se obi na adan so be pass na to. But what me tell you? Meta won kapa. Na o ba sa sinema. What yaka? Tani pani brada sa sa da tu na me ni se. Ni pani be sa. O astio sa da me ka kire me se. Ni pani wo enna. O ti se o ka sa na. Ku pe die. O kwa ata se di ni pani ba. The group be ni ma ba be sa. It's me o ma me ka so for ko di di. Na ma chemu mi yu. Na mama o fa. Won papa fa. Oh my, I'm catching nothing because I'm not getting yet. You because yet a minute. In time, we remember what I got from the town the day now. It's my mouth. I'm a other 2 minutes. Find the 100 at a buy. One man on the 30 panel. So, the column no with the moon time. Oh, party, oh, person, a money time in the issue. I'm not going to do politics. But Jim, I tell Jim, I'm not going to money at the German one. I can't tell him I can't tell him Monday. Mammy, if you can't one hour for a rapper about tomorrow, I am. Oh, Emma, I mentioned. As I said, I was with Diana, make a put. When you say, I'm sorry, you know, you will see yourself like you have to come. Because one and all $100. Okay, that's just my people. Oh, when I'm in country, you may have been in the month. So last to go on what company. But I'm part of you. With a premium, take the piano on camp. You're not very Pacho jina wansa ya befrona ya jia no sesia na sika no wan na di sika ne be share wonsem asase ne kono no me Pacho to bo ase oba ne na di sika ne be share wonsem ta an wakati mse enye ne dia enti wonsem obi dia but ono na di sika ne be share wonsem nyo no obi ane baaye ta an o ma ni ye pe family na ni papa o bi na ta ni obi di na bag no ana me di ni ye pe pano enti wo so wonfa nipa ne mra na enipa ne ntimi maaye aba kimi ne how to you enti wo susu se nipa no wawu anase wode atro na baaye anase sen ma me no se ma no ye di papa ye di they said me no to ope nipa na di patia eni ko ka tira me se ni ne di ni that is what ha enti sa wo ni mo bia onipa na oka so obeto asase na ma wo ni mo no but wo jiska no ka wo so obeba na ada o ma ye no eni ese kwan bi so no metimi akasa maami won na diska bra wunti no won na ato asase no na ba to bi se asase wo do bi ko wo bi ko to wo pa wo wo ko wo yan kata wo ko san ka wo bia ato odi nipa ni din na ye no ose e frɛ nipa ni san wadaroma Pacho busa na mame me ne wudi nkomo papa ma ye ni nkomo why so what you have would busa na mame say what say me pacho ma committee me pacho wutie me pacho me piopa minim sa ma me kwan du ye ne di nkan ye di nkomo ada no na ye nya wunti no entis ma nya na me ne wudi nkomo me wo fa de ya be ma ye nyina ye abusuafo enti me bisa wasem anyo ono na me bisa no waka ne de mintie ono nko ane de nya sanka ya mfronti no ye ni nkomo edi ben e na ode ma wo se fire krata no pacho this me papa e me wo se sia e won total oto asase na adi mfie be sen o se no ni ko o ko se man e na wo si dan si so na di sen o na san e de be na afini asase kro na no wasi dan na si so anase wonu otobi e na otobi ma nipa na anase nipa ne de na obeto ye na no no a asi ne dan asi so nipa ne de obeto ye ne si so
81 to asase ni mienu. O da bi. No me say me no. I mean ni ma no. And I'm ka nyam ka say ni ku. Okay. Eti say no wo hwehwe say nipa ne beba nsa na wasan krata nipa ne san announce wasan wo. Pacho no ano no. Na gota bia for now no wabesi dan yesiso awie fa ne say ono kura na bia ne nua ba ma bi dia na ne nua ba ma na ba no wo se wo de ache no. Wo se gota bi wa ba betu gota bi e de ato ne dan ne ho pe. Ama che say eso to a ono so de kra de dua ne ade agum se besia no wa say ye afiri mu adan. Mami onye ni nta no. Nti na me se me di ni no na be ma wo. Awo kire no. Wo pa ko ni no. Atemi na atemi. Ose wona asase ne ye wodia and according to you say wasase no wabesi dan yesi so waba betena ho wona diska ne ba ye se obi die na odi obi di ba yo nde ate ase wo enti se wate ho se ne nua be ma de akora wotena na mu enti wase wabetu gota bi ato ho adai da ba ne sa mami papa we dey asase ne ma no nti so ne gota ne ne da so ana so ba ka bisa ne mami ose obisi dan ni we ye afika fast na dia ke me mami o wa ma pattern emi na ma bu na ma ya so ni ba ho in fact I say it's so good what do you come at what do you mami o so kuma what do you na na o ya ko awu wa ya wu ku na ni mami ya who are you what are you ada na me ko ana okay ko du na me ni ko na sanya afia ko edu na ne wo kase papa Mami Pato, what Eti the Americano. Tie the Americano. Ayami na mafra wa me ni wudi nkomo. Na wo saka se wonya na obesa abode de a, se wo ta abo na na. Ah, mami what did not come. What did you wo write? Ni na na wo se ko di akem. Ma sa so di ma ba ko. Eba ni se no di watam de na si e pese e ti asem na se di na. Ni mami who are you? I don't know mami. Me pacho wo tie me eja ya ho. Hello. Bibi agoka papa enye grade mesra o minim we. What say? Ma wakoma nkofo mebufo. Me pacho wo tie me. Eja ya ho. Hello. Mo akoma nkofo na me ne won kontokwa wo ne me na ekasa. Enti afia kwone do asem ne ye ka ho asem but me na me ne wo kasa mo akoma mra from why? Na wa mu na nhwe me ni wo bi na maso mo why? Mati o de kasa. Na me se asem no eba ne sen na ntokwa asi a onya akwan akura didi wo maami asabi wonya ne nsama echeko. O se me le kasa the design le post. E ma se le ko police ko. E ma police for that say. Ile ka che se ura ta wo ye. E si a me no kasa tra. E ja me ja na fa ben. Ati ni ya kisi hoto man. Almiano el akalu ko. How say ministry? Oh, and I'm talking about more. If you are thinking, man, you will get them. Now, we will set them. Now, and I will see you know 1 year feature or one street muhono. 1 year feature best 1 feet and I said 2 feet, 3 feet be war. And why because I wear any dietary. Mammy, Papa, you said what are you treat? Just about 200 meters. How to come? That's possible. I don't the fact when you want for. When you pass on the water, you pass the water. But when a child by them, I don't think a benefit another community. Not that you are done a benefit. After me, I don't know. Now, I didn't know what say a street in a demo, ain't it? I got no Ebehane Dinoa. Eti se obetimi adane ani akọ baabi ana wo na wote wana gota no hu se da ho dada wo besi dan ade ne befa wo dan na se eti wo beto gota ne nti no ma gota ne na wasa na enso fam a emu endwiri dan ne hu anaja maame wo beto no wo beto na nani nyemi nyemi se de so de pia se de so ne nche na tipo anu wo se tia ho gota ne da ho anu so ope wo se so che da ho na bu se be bia how far could you and you want to say who could you talk at a so but who said after the home on your quarter and I'm the man with your man what one I can go not that you're done a young one
asem we go the best. Ada got and baby a wo dan ne a behwe no wo so ebe ha wo ho. Mami, le person one person na mo so ya da me so be bia mo tie. Ya bra pe. If you ada no pa e be ba beto. Me pa cho if you ada no pa e be ba beto. If you ada de unya me. Kwasi ada nso so de nso unya yen yo nti da be na wo hwa ye nyina yen sacrifice na ye nyina yen ntimi mra me hye pese ye hia na ye tena se na ye ma etu okotwe ba bia eda. Eda obenya me pa de. Aja wo tie me. Me come in da sorry. Me so me kwasi ada sorry. E na ju ada nso kwasi fi ada no. Enti ye nyina nso ye adwuma ye ade ye se ugya de wo ya wunya adaje wufo do so nso a wo ye ne nyina nti no. Eda be na wo hwe ebe bo na ye gya de ye na ye nso ya ba ne atena se ama asomdwe aba me pa cho. Mami, what are that? Me ka de na na wo. What say? This one, you know the that ho. And so the omen. What say? Nya botre na kasa na wa yin ye nte wo kasa ne ye na se wan. Ni ya panin na fitu we buta ne. Ni ya panin na fitu ka te no. O prisro. Aba kema asia. Ani ho ba bia go ayi da. No kra ye ba ye de surveyor beba. Enti wo nua no wo ho a wo be frɛ no no so aba ye be hwɛ nkrata ne ba bia e kwan ne da ne. What say? Ono ni nua odi n'akyi. Ana me say, oba ni nua na wo ka no, oye surveyor na se wo ye hwan. Ani apato so bi ka no. Eti ye ba ye de surveyor beba ntia de jama yen. Ye ba ye be se. Eti da be na me so benya daji ye bisa ye pede ye be boa wo. Eti da be na obenya ho apart from kwasi ada no. Me pa cho say. Oh. Ajanti ani dia me dia ma winti nso mfa kakra ma me. No so me pa cho. Oh, no I na ti say. E ba ti me. Se ni plan o to asasine ko no ni ni ya ko. Because any pana what this cabla will not want to wanyano. It is so at Nasikan one at the black war. What do you want at the money? There be told, but maybe say, yes, the can one at the bread war me. One at the buyer. And to me, I'll be some media. Me who question now, they mamma. Money said, what let this kind of buy? What this kind of man? What's up from say? Can you? What's up from say? Not for you can. You like you know. I damn it to Nkomo dear Sanet, ya woka be no maka be why. What can you meet your house? See, can what was our man is saying? What's the man saying? Oh, I don't come dear, the answer all my actual. What man is saying? One no do ever can you man is saying? Also, what man 1.5 billion? What you say? 1.5 billion. What them? What them? When you what I do? Look at that. Ajayao. Ajayao, mashada. Oh, Ajayao. Ajayao way. Ajayao. Oh, my name called baby get trained brand near my name come on no idea wo ye. Oh, catch any some so on your phone on your name come on. Ah, Ajayao. One say, one so be kind you Mr. Tieme, would that Tieme? What be kind ya Judianka yam ma wo na ada ba say now ni wo. What am I say? Ya two na mo ba ya meto. Ene ya twan ya na ya fra phone so se be ya ye benya ne wadi nkomo. Etiema obumfo no de na obekan na Judianka ya mfra nti wo no wo to ne sense abere fie num ne a wo to asase ne ma no sika se na ode bre wo. Ada no
Antoine is a man. The black one. It's what Tom man is saying. What is black one? Take that down. And I refia now, refia the catcher so ref near mouth time. You never. What's it? It's saying. You take a guy and a first flower. God, no answer. Nyame ya domo mesraw mesa bisa obiem wo jai de wo ya wonya daje na wo fo do so so a wo ye nyina wo yire no ya mienu a mesraw wo hihye na de ma wo no nyina wo kɔbɔ ha sɛ no mu a no akɔbɔ ha sɛ no anya sa wo yire no ba ko na won tamba ya basa afa ni ya hu ya pese ye bɔ abusua de aba bɛda hɔ ne ya pese de wo ye ne ba bɛto ye ne wontam ye mpɛ de sada bɛn ene beboa wa ye ba apart from kwasiada me so me di mu wo ma asole pa victory charismatic pa cho me kwa asore eti mi akasa mpese me behu da ben ena apart from kwasiada ne ye ba ye sabe kan wo ye beboa na aboa yen wo ba on okay wo de dwene hu sesia na ya jana yini free mu na wondwene hu sesia na yenso yenkɔ miso free drink ho na yenkɔ pebi metiatia mu sesia kora no me mu ya winti no me kɔ akɔ pebi aba so kɔ chibi me sa waton sa de afradofo ejamfo adofo meboa wayiyo anasa bedinto awadechi a bomodia na nya miso free drink ni bi fa serve wonom na bibia enkɔ dadin sa so na ebia woton drink so ton so a nya bi na eton fa so wo mu 5G miza no so ye energy drink obi ahia bi na etimi aboa nkwada de enkanfo mfama mo ebetimi aboa wa ho ode ama na gina so for Dr. Silas 0246 270221 0246270221 also for Yeko 21st clinic Yanko na so ye man so twinia infect one kasa o to ase ho no ho na 21st clinic entina sa o si achiti si wo no na ba be si wo nantini yasiatika yade no no ma so mo pe ma so na ye ta ye wo man na obi won so pe ma so so ye no me so ye kwa hia overseas alpha radio nche ho mi akwa kwagye ayaresa wo brebo mu yade wo se mu nyale wa hodo typhoid anase osa mesraw yade bia ye ha wo behwehwe mu aya eho na wani kire massage papa bi wo ho eye akoko miamia wedem na ne man koye mfama 0540311311 0540311311 Spanish jingle capsules Spanish 3 power no eye combined me so eye anti-aging ko wani ni pan so na wani mai te sababa wa na sa brantie ebe ma wadru na ye adwumantem na boa mama jade afusane ye wadru ni pedua mo Spanish garlic mission capsules no so no kware so ya adwu ni pedua mo fa no etu ase ebetimi aboa kasiam roso no na wo so ate blood pressure de be ko form omoja be de afusane ye baby etu no bia no wato ahyeta ewo ho na wo pendodo mo afra by 0266114111 0266114111 Faith homeopathic clinic so for Mama Elizabeth no ahirima kokobe eti mu hwa oh bra na wa peba what the drunk to no emma bi ebi abrebo mu haw anase bia se mu haw wa poso ya wo ya wo jo wenje mesra ko na kwasa wonyal wanyina ewo ho akra so to anti akuja hye watakra de bogo so enso wo ho 0244583859 Yamfi akwantu hu nsem nyina da enkwada express group oh asafu heya leba run about kuma se edo wo na wachira kwan no doso enkra wo ho takra de wo ho pofodio wo ho emiamia ne doso mesra enfa usika koma connection my for na woni owi awasabe bobo so usuje enu ani se wo krata hu nsem nyina da wo de kwa kwadan wonom wo kodi dwa wo kosua de wo koye wala tu wala sa kwatena wa bra eya fakodan wonom number 0249004448 na yenko eye 3p enso enchain
Piwak Natural Health Limited. One of the aba. Asma ya dear hanipa. And the stress in it one share ya consider. One share ya now when I'm in your titi and Siacho. Who woman knows who come now that won't solid. And my house say I'm a dowso. One brat P. One of the Gallic Messano Abba. Nyabito baby a ton no colonaka body Chris K. Before the anchor baby a ton no piano. Was Sabeka 0248 928824. Na ya kwa Boris B chicken. Efia kokko and papa Misrao. Dia wo ye bia be hia nam ya kokko nam e de adwuma. E fia kokko and I ya kan for dia mawo. And I say do ya chesekramofo di ye no a. We are restaurants, we are choba. And na se bia wo che na moton a ye kan for e de amount. Poku trading we doom SG Mall top high tech and afa body junction sha won sabeke bantima jom asawasi jom and I say Santas runabout won sabeke be 0544 444453 now our friend penny for no wakasa Oboheba and Medical Research Center. Oh, Ebomo Jamuni ntimu ya de sa. Oye A1 tatashe wasebra na ene wo kidney na ma onasi atatai no anasa make say no uti ya wo ya asobre pa ene me how wakuma ebo pelipeli wa beti jon wo hunam nyina ya wo ya obo wasebra na wontu ase emfa ma na wato na shita no anasa ne nkrabata na shita wa de preke se powder ba oh wo de bi wo aduane mu adi na ene ma koye di amount na odi bitters no so eya no wanya bi na niama koye di amount ye from 0257 472506 Liberty Conference watching that and you watching me ai then na ye ko bi wale ana so for can say me abusia what tia wade mu aniama koye what temperature mu 18 years 10 years 5 years be man koye ho ade obe wa open pa wa bona wo pese obekwa koye no ho ade oba hene yadubu achese bra nyame asa no wo so wo ne maso nte no wo tena ne nsa nyame afa so yensenkyere ne dia ma wo je okuno wo je wo yere wo mpra no so wo beda no okuno prekope wo ni bi nso bra wo benya bi hallelujah glory eno te the bra ministers for ya won ba be hu dwom no do so dike sami ba minister Kwame Jedu yankase mama mama Esther wono so babra na be ye enkunimdefo abusia yemfra eja ya bema na yemisa no sa wadwene ho awia na ya sempa o minister frana na yanhwe na yemfre eja ya bema na yene no entwetwe enkomo ya pese yenya no na yene no twetwe enkomo sesi ente no yanhwe minister de ba ho yefa asedan so ema prophetess nyameche wono na wono so nyame fa ne so abofo ne doso wasebra wo how nyinata akwada be hwe na watimini abofo ne to ase e dia ma friend 0535 897699 na wose wo how dear gentleman osenye wonu munka no enye mesra wo bi wo so a ne sinka wanka wana se no ya na enye enhye nkunai mesra bra yenye ne ye mfama o pesa wo post ma ne fita o pesa wo tu wo se akeka abo mododo o pesa wo tete wo sentem na se ejre no so do pesa ye sisi ma wa ebia no ye be ye e de amount wa wo se keka osimu ayem no pesa ye ma ne ya dende ma wa kwan ho brana na kira kwan no Kumasi Report Junction filling station that you are ene miamia hodo ye wo Ghana memo asenom 0559139582 eja be mampacho memo akwa ba bia mu adaroma but we play wa pie na wana mene ka say ya ma na ka eja nua ma akra na mehia ma mene so na abo ne de ko police station no mami papa me ba no what say eja nua da no ho kakra ma mene ni nkomo papa ma mene se ada wo born papa ama ne koku nyina hohono ye adan na be ma wo bo obasa madam I don't
ere na me bono Wa e ba ne sen. Madam me ba no ya awo edanaki because me cho ho nya dia Edan ba ya chi. me bia we no si da no so me he Ehwa na nya ne dia on. Daddy Na wo. me messing me messing no Me se ehwa wo. Wo si anya dia ehwa na wo. Me se kwan bia wo sa anya wo dia. Wo se ehwa wo. Ai awo ti wa dia no me bia no e dia ehwa ya wo dia na asa obi dia. Ehwa no ya obi da ko ba ko so ntini man ka Na ensase no ehun krata ni nyina no ni ba bi obi ade epem. Put an no obi ade epem. Okay na ye dan. Ati omo da no o ti o ti ni man ka na no. Na enye eja ya be ma na te o nchen ya wo kasa gu asumi. Eye ho na ne wo ho no. Okay yo. Enti chiremu en. Eda na abo no. The man was good. We get what I'm getting you. We keep here was what Wo tu dia no me pa cho nyam to boase na so bo we ha. Oba din kan abo wasumi de wo tu dia na ase wonya na wo yi ne nsa bo wasum. Madam, me kada ma mi o no di ho. Me kwara me ma mi na ko me. E na mi tu me bi aka kan ya no. Enye am ti e. Mi tu ba ko na mi tu ni ma tu wa. Ata bo kwa kan. Oh. E ka be dwa me e. E da ka me de. Me si ba o si na tu ba. So pa me. Aba be se be ba me. Ya be na be. Eto obo wasum san na wo de ne ko police station. Na me be ma oba be na na ka me o no be mo kwa na kwa ente ho ne ba ne se obo wo san na eye dai. Oba me so me kwa die. O so obo ne hen. Na sum pa na mo kwa pa na menza. Wo bo na sum yensa. Ya. Na onu obo wo san yakobo ne yensan. Obo akobo me ko o planere, o mo abra. A o planere. O planere ko planere. Ena ya da ne kokoso wa no so ya da na onsa kobo ho. Obi no kobo so. Man ko nufu, kan nufu na ba ase no na ne nufu ne kokko nyina ho no. Ya hwe ye. Ono na ano da. Obi na ne. Ono na da fa aje ko bo. Hey! Na ja meti ase no munum akofa eta na ase bo ase ma boda moti. One watch maami ana unu e bia weda. Wanyanya asu papa papa. Eno de anya wa asem. Hwe na asem na ka. Enti na eya da na outside call police station. Wakate no. Hey. Eja nuama, we di ateka on the din kan bo won so me ha said the nyante ka no. Ba cho sa friend ni mami. Mon friend no enfa mami ateka oba ne nsa koyi ne ka wanya de ye nso so. Na mo ni pe kasa ke mo ka mo adwene wi anu makate no so ban be no no. Mo so mo ye mpanyimfu o. Mo ye mpanyimfu e na mo gu bale kese wo. Ena bemma besiaba oba da wachi na wajechi wo be ya asase ne nya wodia wo bi asase na wo besi ni ntimina minim wakate no edania me be ya ma asa be ya me donyame he me kama asole amekọ se mo anhwe na asem wese yanka maami no woni sika ntina me nua de afia kwana do menji ase menta na chi wadi nsanfu asabie so asabieku ye be kama no anase ye be ka kire no basa mo ya madwe se maami no oni wo bia nti no mo be ka agu no so na asa mo bebo na me donyame ye ntwe wa hase no mo mamo me ka asa mini police fo ne be hia but me sa adwene ho se ye be hwe ne aye no efia asem asase na ye be pesovia na ya boka ne ye de aba but mo ya madwe se mo ye mema pia be kira mo se ye be ko agya mo osofo bre mo Abloti ameda wasi na ye hwe case ya last week ye di ya
ene so ya tena so a yenya mema ye kata te sabio preko wodi de woni bebe wodi ko se ye to asase a ye do obi di na ehye anase ye to asase ye do obi di na eko okay mi ma beto asase ana mi tobia mu eminwa abram pani ha mi na mi di sika na bre wo eti se manfa abram pa ma meje wonim na wo ka che me se ma va abram ma eti wo mfa bi pan ma me ana wo mfa asase ma me a what a shame akibe na ka sa mi na mi di sika na bi ku nsem eti se wo mfa asase ma me fa mi sika yere yi fa ma me back na wo tumi ka je se asase no ma fa ni pa na ma meje wonim ti bi nsa ma na sika dem di bro de oje ma papa nya se be na wo yi so kire ni wonti me nyusu wadwi na kuta woni fanche ye ne ya yetia he ntokwa no akokara ntokwa chane yo ba wonim madwa mu se mu gubare kase wo ana tutu asem ana mpanifo bedie ye bedi tutu asem so de akere mo because asema papa ne ka no sabi me to me odi for pokobra nyansa nim wo ye panyini ba nyansa nim omu ye kwasa party for ba no market ne dwa abrotia omu nim de ba waso asem koto asase na mabo udi sa abrotia ne beto a udi abrotia odim no wo seni ba no woni ni ba no yo obi kwan ka abaka safa ne bra na mi hu nipa kolo na nipa no okwa wi na hu se bia we nipa boni bodam ni e akwa ni sika what says what discuss second one ne nyina no nipa ne mai what says what discuss from amene ho wo wie ba be ka che ye say wa fa nipa na ma it asase nya ne dia na ye monwura gata nim mintiase se sa panyin na wo si gata no ada se gata ne emu no da na dwo ye ne dan e chimba ho second one emu no didie third one and what ye ne ho wadwen ye adwuma gata mabeto asase gata damfitire se me dan osima minsi no what a nonsense e dey kwata se ne ye yesu no ma we mu no ada ya da na ye yemani mabro so sa na uja TV so ja radio se mabuna kopim se ye de betum me kan papa na se ma minim no enso se meti se papa we abuna me nko police station mem ya ko bu mani bi me kan fidie we so mem ya bu bi ya babla bi ya de betwofo be kwa mem ya bu bi samu tie de mu nso nyansa sometimes no u de ni pa bokọ awon pe se ko police station ma me ne ho ya chi oni sikante no wakọ wona asa ne complaints na do so a police for na ni mutano ho ya chi wo abrotu kap what ma se ma bu na akopesa mo bu na obi anya mo shi abrotu yes la puri for ne go what nonsense yes la puri for ne go no yesika e ka ho ne de hwa mo yesira mo woni bi entire dem kwata nya sika fonte dem kwatra ho minim ba ko bi panyini pa me ne ne wo da sunim etimi kana me ka wasem ne mum ye me ka janan me ka pokobra ma braba me bo se support for we entime ne asem no na se papa wo ye friend say ajaniama musa bupa mamina ene baraka su mu de yin be ada medical force how the man no sofo went me afa nko hospital clinic no kwa wo panie sikanti adentia ehia fo asemo ya so wo ska brota kabedi ye be sa kwasena cha kire no ade ne ye ya de maniema eye yamani pa ehu nipa ne nipa dwane wo ye boss ne de asa to ni masema me ne wo yi eti ade akwasafo eja niema eye no ma we mu no eye ne baraka sore nya tasam mimi ndame kokuru wo mimi ndame se me kokuru ba ko ma me no am ye nyina ko de be si bi ensi ade ye to be mu tentimi ehome ba to basase o simentiase ye bi discover o se ma fa ni pa na me jodi so wo mi discover bra o de mi se mi discover bo so mu se ma me no okay ma mu se ni pa no se ni pa no way obi ana hu so ya comfortachi am ayo kunkum ni pa ye wudi ni a good ye bra mu sesi ana ye nkodi nkomomra sesi abrati ameda ase mesre sa adwebre yema asundwie emra amisa asundwie mu na ye de ye nyina ye pese bibia ebe ye kama ana ebe ye boko na mo me ma me press lady am say last week ye kan bi e de kire no sabe wo yo ba ana eduru mre bi nso so a enipa wo bi kakra bi aba ye bi kura na wo nye boni but na ho akoye nipa bebre ahi asam kura si a edin se obenyi obi ama na ka bi ama ontis nipa sa no ye sonson ye ho ye dwene ye ho ba bi ye den se ye hye wa nko na ne ye hye wa nko na etimesere me ma me so o ma na koma emna fo no nka na koma so nye den ento ne yem na me papa nua ma ne me papa me se ya ba ma ade mu ye kura ne se obi na abeto na saase
Say the pakro was saying nipa na can was obi no otama no enti won fa asase ne krata ama no na wakoso okosi dua ho according to Bla ya sam say kan asase ne nya wo dia enti me ma wo nsi dua no ho eno e fa ho bayi eno na e wasem bayi na no me ma me nya abotre nti oyi ne sabo waso ma no ato ahye ne so pupo no abro ne frimfram e yade papa wo bada wachi wo nua ma no wo ho wo ma so ho wiase yanka hu se de ye guo bia ye betwa o e dokoto de wo ye ne na wo de ye obi maami ana wo de ye obi nua ba no e china bi afa anya wo yire de be ye wo ma eti abrati ane me kan say we de wada ba say ye wo kan so se me nda wo se adwada ye be ko ho no ye papa ya be ma se woni bre ewiase wo ja de wo ya wo wadaage sabe bi anko na wo ya wo ni bre sabe ne ye kora ye wo bre na wo mom na wo ni bre ntini me sere ne say wada ma ye ntunhye memenda wo se adwada no na ye ma asundwe emra na adwada ye nko ho na da bay na wo se da bay me o se memenda ono won share da o ma ye da wo se wo ma but onim bibi ye nim kwan ye be fa so enya ye benya no don't worry no de be bia kire empanyin ye bench ne nkwada nti de enya abotere fa mai martin timi no asi yo me da se ya mame ebebe mame nkwanam ne artificial eni nkomom na sesi amesrew wo ye oba na wase ho no tokuro no mesrew emu aban hampo a ya na enhye nkuna yo da bia ya na ye ka eya ma ho nche ma ho nye neat ensanwan ni nso fitan bi nka bo ne bi efiri wo ba no me meti ase no mu se da bia ya na me kame na ye bo na ni gye me ho rough ni nyina efiri wenti artificial eye de aban ya akwa aba time HH about eno ano no boye nkomo semedu ya odia fo nyina mo bibia akwa aba e de aba Sompa Nkomo so me dofo pa ebresu say na time ye gye adwa no ana ya yaresa bre apomuden bre na edru so a ye de ebre mu sanse mpanisi amam ne wansere ni nyina eye yade enu ntina that time ye gye bre ni aba Sompa TV so ne enu abebo nkomo e de afo apomuden ho na ya kyerɛw edro nwanwaso nso a wonya binom a ebeboa pa ama onipadua na timi CPS ta ediamao time herbal ye ni dwumaku a ye de hahamma no benanu nsini edi adwuma na edi nu akese mienu abedwa so edro edi nkan ne time herbal mixture me dofo pa enu eye malaria fever dro enu nti awie se wo hwe me na malaria borwa onipadua mpa ama eja utipaye a wonya binom a ede brebetu na seed free ho ye de time herbal mixture ne capsules enu so abedwa so edro we no ebustu ye immune system na ede maye nkomo wo nipadua mu no omahoode ne ACPC tapa enye na ewo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby awokwa ubenya bi ato ye number edidi dwuma no wo hwe screen so a etwagu wase safa pen ne paper na echi na fre doctor pen ni kire wo ha nyina ekire no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 me do for time ye number eno no ene ye di nkomotew afa time herbal mixture ne capsules ehom me do for time herbal mixture ene ne capsules a time herbal for ye de abai enye ye dro nwanwaso pa mani padua no kwasem ni se edro we ebustu ye immune system ne de maye pa ye nyina nim se obi a ya na ne immune system ahoden wo soro no ya na edin se yare ebetimi abeto ahye ne so even se hwe covid-19 yikura eba ye ya ye hwe wo ma o system na ewo fom a ye nim de eto wo mo dodo no ansa bi o mo efiri mu na obi a ya na ne immune system ahoden no ewo soro no kwasem ni se edin ya na edin seti pa ye betimi abeto ahye ne so ye firi yare bi anampo se bisisi ya de enu ti time herbal mixture anasa ne capsules no ebusu ye immune system ne de maye enu nti obi amonwura mo pharmacy shop herbal shop enkope time herbal mixture anane capsules na onfa emustu ne immune system ne enfam ema ne nipadua na beboa ama nipadua no atumi agina ne na so ye kama pa uye oba na se o hwemia no kwasem ni se immune system ahoden no eya na ewo fom a ema yade nketenkete timi bobowura wo nipaduam obebu okro no a etumi ma ensuo bo so ho na ensuo efriwa himfie ho na eba obu okro eja ne pampan bone anampo se nam so ma na himfie okwan no eye kese ensanwansanwa na aye prekese ewo oba so sansenkyerani we nyina e kyerɛw se immune system no aye weak enu ti time herbal mixture anane capsules no eno na wo bepa bia no na aboa ama wo nkomu ana immune system na timi aye strong na eba ne sa na oba pa ya de bia ewa himfie ho no ebeyi ni nyina e de free ho no ama wo ho nso atɔ no kwasɛm ni se oba
woni atenka na watenka atekono time HH herbal mixture eno na wodi be boost immune system no na ebe boa ma atenka no so atimi akonkan obi wo hono mo a ne system no ayemre eno nti owo abo so watenka se ne to asintini no eya na etwe ne pa obi simi nankokom etimi twemi na befa me nankokom na mi kotodwemu nyina na ehwehwe me wonya time HH herbal mixture anane capsules na se wo no mo a medofo pa ebe boa papa ebe boost immune system ediama wo no na ya renkinkiti bi woni padua mu no so eno nso otutu na se edi afri honom ediama enye na wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a kwa also per time HH herbal mixture anase ne capsules na no kwasem ni se adroi eye obade hahama no bira no nsini na doctor akeka bom ediaba eye bibidro krogen abrofo nsado bakokra animu eno ntimi dofo pa ubore mo pharmacy shop a obenya bi ato na hye ne nsoma me se yenro yenum ni mienu emom me so se time HH herbal mixture no na obetimi anoma eye ni nsuo no a na wabomoden ato na wanonom ediama me obi se me de adro ni nsuo ntimi nom achese ne topaye enu nti topaye no wodi nsu ogu ni minim na woji odigu ni minim no onom ne ade a enu nso so na wato na wo so abomoden na wanonom enkonom aduro ni mienu emmom enkofa se bi o half from some family ni padua no eye time HH herbal mixture anase ne capsules me do for pa number no eye 0244 41 76 0244 41 7669 pastor ni say ye kanfo ediama emema ye kanfo ma mema bebre chese dro no eye emema dro me dofo pa wonya bi na no ma be me na ebebo apapa esense ebebu to immune system na ediama enu nti ye renkinkiti bia be ma abeju ni padua na boso no enu nso ebese etutu na se ede afri ho no mo esense immune system ahoden no ewo fom enti no ene wo gitum se wo be ma no wo a ya na nsu fita na afrim na eba wo na nsansan abegu bebre enam so ma be ma ne fon na e fon be ma ne kura no o se sa ya renkinkiti wa beje obe ma boso enti no ama o me masem wo mpam kura no atofom me so time HH ba me chane ne capsules no eno na beboa obe me na ebe boost immune system ne edi ama na aboa yi sa ya rewe ni nyina edi afri obe mem edi ama wo so watumi ade wo ho enu nti time HH ba me cha ene ne capsules ne die no kwasem ni se eye immune supporter ebe boost immune system no edi ama wo me so bema borem of pharmacy shop herbal shop chemical shop ekope time HH herbal mixture anase ne capsules na fa boost to immune system no na emu asesie ni padua no so kra no ensanfa enka wo ho no kwasem ni se wo hene yire ye ba na yanka time herbal mixture ho asemo na che se ye kwa aka poma so wa sebere wa no time herbal mixture eye malaria fever dro me do for pa ensuo no eto nyame oyini nsa no pa enu nti ntontom so ba na no kwasem ni se brain so etutoi ubo se ye gatesim ya na ensuo akota tem ye fichire ho na afufu ni adeadea no kwasem ni se basa no a epai entontom so beto hye ni padua so a wono ne bomodin bewe ne a no de malaria parasite no wode agudi padua nim eno na wo ho ayire so anansa na wotwe mienu so no ubo sensenkyere ne na edadi woni paduam etimi gya wuti paye pa wuti dwa wo gaga obu okra bo se na mo wani so nyina echinu na wani so nyina ebru esanse malaria parasite no wo mo ho eden no mo bowre ni paduam a wo mu didi moja mu ninti no dane dabo nse wo wana ma moja no na eso etse edro ni TIME eye time herbal mixture a wonya bi no mu a wode bre etu malaria a agya wuti paye no otu na sidie free ho no anampo se malaria na agya wawo wo so chechecheche wo so bribiribiri no wonya bi no mu a eno nso so obetu na se ede free ho malaria sunsanso bi a abodompem ewo woni padua mu no edro me kan forma wo no eye TIME eye time herbal mixture obisimanu mu atumi ni di kra eya na me bonto fono me pa otiti nteso basa me dofo pa wonya time no ma ebeboa wonu mu ato no ebete ebeda ho wobedidi yie wobenum so bebre wobedwo so kama ebesiesie oni padua ne ediama no kwasem ni se obi a ne nsa ne nan etaye titiriti pa no me kanfo edro no ede ama sanse malaria parasite no bo ready padua mu a no kwasem ni se wo mudi nsamone pa wo ye ni paduam titru ni ye brebo ho ni adade a enu nti wo ho a ema moja ntimi ni afrisane yie ewo wo ni paduam na abra wo nom time no eboa bia ntini mu moja di afrisane yie kama efri utiri so besi form edro ne time
herbal mixture ohene yire me bre na ye be ma mo ya de so a eno nche se ye nu ya de anu aduro wo bi e hawo bia time herbal center no wo frɛ ne a ye bejo so papa ye number no egu screen so a etwagu e wa ase me bobo de ama na ma sorry so 0244 41 76 69 0244 41 76 69 Kaisa time no TIME eno de malaria dro tatashe na time HH herbal mixture ene ne capsules no na abusu ubi ene mema na wo mabada bi jo sesegu mu so na enkoyi no ma na ebusu immune system na maniema akokɔ enkan ewo nipaduanum edi ama yakra etiefo nyina ne arefo okɔ amechia doctor nso why o say adwumayefo no nyina nso ye mo ne yo erade nkan ho nyame ya adom adase na odom fond dom ye behia yo ebusia sempetia fa time for ma no na efre won ne kwaje eno ibi na entimi emo bapa Christy tina enso ewa ha say nom lucrative enso wa ha say nom and September to 2 enso abaline so efia mo akonwa gina nana ya senior Lion Rock munyina ma ba Facebook Felix upon bampla say eno wo ma me Gloria Milan so yeda se mompi enso aba driver kwache hwe yen 8 ye Joyce na Nestina ba and Gary Richard and so was Subi Adwobo hima Dillis and so aba so and Nana Deborah Sikapa Victoria Saki and afofra kan ho message wa etu ahene munyina yadamo ase afofra nkaye no ebrese mo so shout no ebeba raden koso anhia mo mame me pa cho faye to na yankonko jenkra message na de kwa no we are community champions kanena kebeka se village champions but village champions will be any krom hanansen community champions yanko na Ghana has say ye wo sabi empenifobia omeye atutrafo ena ye wo enkrofo emane meme bi nso a wo mutimi dwi wo mo ankasa ena wo mutimi ayete sene Ghana emra eni asai ena wo mo ye enkrofobia wo mutimi ahwe abusuam ehun se wonni bema na ya bu ka wonu ma hu se sinimu a na ye yi achia na sebe obo wonu mo a na Onyankopon so na epra no there is one person be ma wo say ya o kasa akire just imagine say what is kakwa ya oba ho ade no na etomani die no what ni fie afidie so aya mansan nyina etiempo we ne o de minim amani aya sanipa kro na obe wa no obe famu na ne meka nyina eni se wotini abu oba we so proud and we dwonum mabu no ne mesa abu ne biem chese mini adaje oba no so kwaya eni mentwa wa no wadi nkan police station ho wonim ho kwan na wankọ na obro na ansa na wo sako wow na sebe sumpa hasa adwuma mu a ye wa krachifo ne monyamfo a wo mo ye adwuma wa hase ene ye wo mpanimfo a wo mo sua wo ma wo mo da dwumade ya no ne yetu nipa ese yamra wo nchen yameto enti wonni respect kura se wudi beba bisa na telephone kura fene bisa na hu bebia ya asem kura yakọ ene afre wo utuwei ni watu ha wo kan sema se wonni wa heye ena enya na ne meka nyina ne se Ghana se amra wa enti amra ebetumi ne no adi ewo mu se krata no kan se bebre na so nya ba Sompa Nkomo ha se nko ade otwini mutane betre eye pa eso kan hu se so ni adaje se opim so asantene wono kwa ya se be asantema ye ne de onya adaje ani mobro wa fokura edi nkomo na how se wo barka se ya na atie sabi wonya wahene wonya obia nipa ba na so awodo so ni adaje na wahene medase pi se wo se ni ebe bia ni ebe dosuko akom no de I am assuring the viewers ni your listeners ni nyina na obeya chese ebe dru ni ade no afi no aye mobo no onu no se wo ka sansem no medase me so medase na ye ko na emom no ma men kan kire afia konadu ye de oba ha de enya ne aka kire oba de wo tena won sa abo be ma no enye ne kwan no
but obi fum kuma obi fum nya wonim so be ko police station genua ma wasa akwa no ewie ko police station wagina fidie so say waya obebo no uwanu makora eya mento ne bobia no ofidodo mu na ha se nom Sompa Nkomo no woni biefo ne edi ma wonum I swear say the ebeye bi asem we say no ba bia wo say dru bia no ye ba manadu na mmra no ba bia ompa say kro no ye ba mana tra ho e de ama wo no busia yenko computer surgery de mmrata ye ba asem no second case wo ho na meme ya abege awade mu nsem dodo na ekwenko ebe mei akwa ba ha say no ye behwe na ye de ho nsem so abrem sesie. Defense clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nko a womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you getting reading, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Yahu, Esbejem, Emianimunyam dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space I would run in Bishop Jewels. Yenim ni fretiti. We din somadi unja da. I wano no dido no et song and somadi. Say wedding rings, engagement rings. Dear Pia. You want set wo. And you want bako. Bishop 75 Jewels. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia. And Mao Pani Pem. One Siri Muti. The other best was the other bet 2 home. The other bet 2 on Sat. The other bet 2 on 9. A jewelries dear. A Abish Kumase Yom Room Plot 17. At this year market Chihuahua. Abi Plaza. A Dankesini. A my phone anymore. A Juara Copem Memenda. And a Panonsia. Copman Renonsia. Abish will be. Muamupan to draw more to any Baku Bakunina. Say a jewelries dear. A Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. why you getting reading, asking Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. Emu aye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Namo na madam Fukofimpo ka kire me say. You work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P. Wack 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell for come some sign and a mirage medicine. Missy, everyone was saying, Nippon Swing, I made this coming from a crowd of Fabi. Hey, that's a crowd, woman. Now, Urawan. Let's go with the Jamie Salmon from a dinosaur. Come from the from offer. Now, Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my muha, yet the board dines who are for 9 baby. Would I see a board dine be so?
Papa Joy can for the more Ghana. Miss Morgana, who messing up in question with your factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea said the good answer no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type BM, Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, was a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti Maninsanka. So what about what your papa This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bedroom. I didn't want them. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? They na pon machine ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You never waka wo. The friend give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronkwan, give us core capsules. A painful about one more menu for an inquire if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish Honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa ne Nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema gina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo obuye Sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dan sanre obie timinum bi agisa atemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkratoi atom ewie ebusia yamamumo ene twen yada wasenso afei no wabeka ye ho a Sompa TV so ne eya Sompa Nkomo dwumadie no ena enefia dabrewati amatena dwemu a menem apamfo yede esomo Sompa 93.1 FM dwumadie no etwa go ewo ho ena Sompa TV Ghana Sompa 93.1 and also eya Facebook ko YouTube Sompa TV na also eje wo chefa wo ba bia ba betna se na wase abrantie bi ye ne nyado bi a ne ho kire ne pante no wohia ye moa ebusua wo de ka ho a ene ye betimi aboa ne ntine ye hwe ne yenkɔ ne nkyɛn ye ntie na asɛm ye wia ye homo a ye betimi ede amano ba fefe pacho memo wakɔ aba pacho kasa we de moa ye bi wano na nim kasa oho te sei nyame adumu ye de nyame ase we ye case number 2 ena ye kɔ no ofili akyerewa ena waba na asɛm bi akyere ne so nte no kasa kora ho aye den e de amano ofi fancy we de sofo ekorom e wana sofo ya wona onte ho wonam ho akyere
Ophelia boko de Pachan. Okwa sorry anaso ye Muslimini. Okwa sorry. Pacho fatre konkro peja kwaso ne kan we edi mechi mi Ophelia chirewa. Mi Ophelia chirewa. Ama ba Sompa Nkomo sway. Ama ba Sompa Nkomo. Sompa Nkomo sway. Sompa Nkomo. Aha, me shebo se. Asem bia me beka no ha no. Asem bia me ka. Eye no kretrodo. Kontomponim. Enti Erade boame. Court. Order you court. Pia odi form pacho me da se. Ophelia dia how na ha wa se Sompa Nkomo for udwane aba beto ne ne yetiefo asomunya sa nsema no aye den dia ma we. Me pacho me ne ablantie bi te friend Razak oti asampane. Ya me ne no asampane eno wo he edoso ho fa de no mankran so ekwan so de no yo ti me ne wo ho no na me ko school na fa na me ko form 3 school de ahi bi JHS okay na menyinse baaye na me ne ti wo no na ye wo mba first born ye friend Sekina te me ne ti wo no na second one sa baaye baaye no asa kofa me blaba ene ne wo honum ti mi hu ye no ne na fa yafunu to one ne wo ofi tobo na o ya mapata biribiri abomi hasenum sesie na wo JHS ena akofa Razak ne wo ye na satan wo du mfie sen na mi wo JHS 20 na mo 17 okay ena wo wi satan ate ho anchen na one ne kwatena ye na me wo ne papa kuma na eti e wa sampane enti wonyem no na omma akwatena Razak so ana Razak ne ka sebra me pa che da bi ho na ka seko me papa mu na po ma no ena okoye na di science na o se atwa atomu onyi akwani nya 3 years ena o sa fa yefunu me pa che enti wonyem no ena o se hu se wa ankasa wo braba me pa che no fa me blaba na one ne wo de otoso nti mi hu ye no na mka papa mu na hu na omuka che be ma ne se enye no kore se wone yakola no so twempna wanyem no me pa chan okay nti ewo ma na otam me ba panyini no e de koma ne papa wo sirim esem no ho no mo no sa akwani bedidi so ni nyina dam so na de toso ba ko no so me na mahwe na me nya 9 years on first come te me na me sa dia do wo sirim no onfo ma ade emele me so o ha no ma me sole ya me seni sika abla me hu akora nanim na esremu no kasremu a wonka baabia we esremu hefa garu tempani ande me krom ne ho me wonkofo ho be from sesie enti wakwa hwe ne da ache da bi wempu me blance me nya sa papa ne number na fri na te me banenka papa bay ne papa me pa chan enti ono ankasa mu we Razak wa we mu wo asampane me pa chan enti be se na wone ne ntam awo ne ba ye wie na wone ne ntam ate ana asesen ati dada ena ebrebe na odi akora ne koye no atamisi wuble no enti afri wono atamisi wo ye mpacha mo pay ni mame wo wu ya no hu ni biem ba che mu mi ba nanim bie ena brebe na o sha ase na o kasa ye okasa wonne akora no nya akwa ne akora ne kasa ye no na me ye adwuma we abu akwa Adam's kitchen ho na me ye adwuma na ni nua boy betwem ho na mete ho no hu mi no bisa se mete me banka no si de na sa dia me ma wo number wo sole ya no wa friend so hia bibia na wa sene me ho na me de te me banka na cha se nya okuno ketwa ne de a ba chenke me antenenka 12 years ni na ye ratamos Nyankopon fa ne krense ye boni den dia cheke ade abusuan kafra se ye ka wo mu ya nyina akora ne ye nkafra 12 years ni wonte wo ba ne nka ena aso anya mfie sen aso anya 12 years eno anything onya asan ansa na ode ne ko 3 years ena atamos film 12 years ni enti be 15 years o na wa bakora se wonim ni mfie ma me ne papa mu de abakọ
And as I'm not say I shall 20. Watch when you are kissing a flat, be a bear fine. What's it? Ebusia, Toboas answer. Ye perceive Remuna answer no, Yanko Baheba Hospital, Tosago Hospital no, a chirawape, a Yanka Sanka say no penum pemo ya dear, Essa and was son or ho. Na and watching was see and can't say. Ebia ya dear be how I try to say ya dear Hunamunina to 2 and answer make us say no wa how be at say stroke one say and then when yalwa who do and now ya dear be a barber share so I was a fabra my daddy and so woe to us ya no crad ye a yaketua be crampo de mano but my dear Fred Dr. Ban one won't you change more now one share ayarisa and famau a 0244 08 3482 0244 988 004 so ka ho na mesraw eya no akọ Abishop 75 Enterprise and pemprade na ebudie papa ni fie ene ho eniema ne ye papa na ne bon so da form abise brase sie na wawade ya woje eho asiesie ni nyina pemprade ni nyina no won pede efe enfam gold or silver and a diamond ye wo pebia no obenya e de amount Abis Plaza plot number 17 oben Adeshia market e wo mrom kwa na ekọ ne nkodi edwa o wa brochire so na wo pebia de efremei na ono twetwe nkomo na wonhwe kwan ye obefa so de befro plane e de abre wo 0598 585219 and 0554 304 135 Power Specialist About Hospital. Mami adua ya sebra na said ye ene mai si ko kwampo ya bo minimum so many years untimi entu ase you know compound of for ya friend is saying oh friend is saying me friend clinical oba ne hu kwa do bi de no clinical ai upi ya na eno oxidant clinical na clinical se me de so busa na o kan clinical yo entin patcho bla na enyi kwa de bi na ebo minimum no enfri ho yade mesro anya aduto wo de na bo ho acha na se wo bre ebo na honhunu bi abem nso agiragire mu hepatitis crampo de wo tu ase kora wo prostate ho ya resanso no eda na bem fo ni che motakra de anaji estate ho enkra wo kwabenya pokwa CCP road wo ena kuma senso no o fe ya Lake road Jasper filling station in Shenimu 0244544422 Joy Cam Roofing Company Limited Abusia and Chance Papa ya ne border for more ye wo IBL self log na standard sheet ni rotas ni nyina no and want empemplan de bia da ye obi wo ho estimate ne beba be yam free to the companies and sorry school for ahodo musi school dan na say enwumaku ahodo momra na yentimi emwa mu me so fa be ne frɛ one no mu ni nkomo 0540 125816 na ensuo papa ye betimi ama wo ahoden ama wapomoden no eye Kangen alkaline water bamodea na enya bi na entimi mo kase ye amroso no ebetimi ama waba fom kama figure no ebeye fine ama wukuno ompena na ni agye ho akasa so no ho bayi wakondo keke meso nya bi na wo bodwa medie bi asenso atonsa de afredomo a wanya bi dia 71 abawa route junction wa Tafuni road and Abrema UGC on Sabeka 0241 449191 na Lawson Beverages Company Limited the delay mine capsule saba with the son on a ya ne di wa kejene mu delay man capsule eba ya che esimo ujirem come e wo no mi ensa de abadwa me so hika ni nyina o se bommodia na ba na won fama na ne ma koye yi obi wa no asa afa ne se aka waso aka mi sem eni no eye ne me so e dilemma can Mr. Lawson dilemma capsules no ye kan for e the amount na eni ma so akoye the amount e wo nipadua ni mo bomodia fresh 0248 619 999 Leicester Ghana Limited Bosomeno aswawia no e ma na bi nya wo mudi anura ena bi benya efirikyire ko nyina meso yas ne kwaba ne mutretre esawa ebeso ne bibia gum na bibia akọ mesro bomode age aben na frɛ kotubiton na nye sika 0501 390 337 na ebusia yankanfo Ghana growth and fama eya na wakɔpɛ adwuma ya watensa no
adwuma papa wait agriculture is an adwuma TV de no what the rem 0308-255-775 edu saheba mesha ne edu saheba capsules was say madansie nie so mazi macro inside one filling station inside wa ne kwaje wodie na edu samala hebo no madadie dro edu sa natural spice drink no wodi aba ya kasa ya prekesa keke dro ene rentia pepre ena ya keka de aboma yede ewo asosomu ewo ni pedua ne papa na mesro edu saheba mesha ne capsules no koko usisi be ma ya wunyina so ne hyedan koye no wuhia bi baby etu no to no bia no benya bia to 0500110111 mame enti akwada ne ko almost 12 years nie wonhu ne da but abrebe ne brebe na ya wunya ne kasa tembia enra ka yebeba se me friend ma me nua ne kasa ne bisa se kina da be na obaba se ni nana de ni dua aburo so dua wi ne de naba ansa na why de naba ona na de naba waka che ne nana ne se opese oba de bia fe na no osu so obeba me ho no oyo oba na be ma oba ene wakodi ni nana nchen be ma na so oba ne nana ba na ne nana be ma oba ne be ma nyina Raza koka so onko fa oba ne mre wade asem na ya woka oka ka no odidi me ne maame atem se yepese ye wi akora ni ntina ye me ne me maame prese onko fa wakwa akware ni busua ni bi pema na chewa na achede wo beifo achede onye o maame e beifo achede mutu anadwo achede ana mufio ya na jakokko so wo anadwo achede we nye odifo samu aso ya nso jakokko na bi o na so mu fie bibia se ni ho achede wa wade oni mi nuan me ban net wo sesi a o ma wo sen 6 o ma wo sen 6 ai ma family co perfect wona 6 no wo se ayi o ba no co perfect wo ko siesie na ha mu ne na o so wo sen miensa 3 pacha enti wo mienu ho no akofa be ma foforo no ne na wo ba ko pacha yen co perfect wo mra sesie obi beka se bia accident obi ho ma na ne bia na dani ko twa kese pa wo pese efedi efiwidie ni a eno ba perfect skin and body therapy a ye kama pa senenso ne ba ya so ye na bibia so entimi enkoye obi ho no ma meka se tattoo ena waye gu widie ni opese opepa ana wudi ena watro na opese opepa ni nyina ye perfect skin and body therapy nko a ena betimi aba ame ye ni nyina enso amaw ye adwuma ya cheyi 17 good years emofra ne bi okrampo na ye wo munya 17 no mu na so ye de ya gina mu saa ya sabila ba no den etu ntimi ye mfim ema ne nye yi nkofo bebra aba o ma hwehwe ase anya yi na so ye de ye gina brane enu so ba bibi e hawo na for body no skin no ho a opese ekonyina ne perfect skin and body therapy ye be ya ama bibia so etimi akoyie kama na so ben o se okumasi for many ase ye ne yenya wodi ene tisa me patcho bra ye betimi ama na fedi kama ama na fidie ni ama bibia so etimi akoyie so ba ya so ye a de odi ye foundation na na de top on so no ba ya so ye be boaboa no kakra ye be ye treatment na ma wo wie no o tie wie ye nji mbom into wetimi enya ama wetimi di akoya so ye kama na bibia so etimi akoyie ye di nko wa waso abedwa so nkunu yuso a ma skin no etoso ma ne ye fe eni nti ne ye hye no ye hye obose bra ne be sra ye nkunu bi se de be ya wedie no so be ye kama wedie ni nkunu no ye perfect hunampa extra body lotion ena perfect hunampa toning oil fankuni oil ni nyina fasra na wedie no so nya kama na wetimi nya wonampa na wodi epie ye the perfect shower gel so abedwa so ne de dware kakre bi di gu zaposo ana so di dware obo ha wo kodware ma ne ho akeka no na so ye nkuni de entisa oba ya share na penkuni bia kuma se enkran takwade ni nyina benya bi okopoku trading so benya bi ho okoyepa frontex so abenya bi ato nti bia opebia no fo ni kire ho ne kopebi to na enso emboa na so ben wo ho anase stretch marks so de animu bie aya kese wo pese ebia eye fem awo no wawo amefuro na tiegu wo pese eye fem anankasa wankasa wo so wo
pese wo so tia bi nyina ye perfect skin and body therapy enkofo ebre aba abebusa ekira kwan ame ya kira omo kwan ame ne amoa wo mo wo de ne tisa na pa hu nchemu a fa odi kire mo perfect skin and body therapy ana ahye na ye di tutu dwa ne fre ne ko ho wo ahye miensa e wo Ghana ha ye dwuma Monday to Saturday anopa no wo pepepe ewia na onum ni apon no miensa ene ye pon memenda chene nso na wo kwa obekọ no bia eni ho number no eye 0553 31 29 11 and 0272 45 35 fa number mu bia nchemu ni nsembise bia kwa ebe ya ma wo chi ya oya ana wa bre njomo bi ehue gira wo chisu minya ba minya be ma obeku o chinkase ni bugu na de obepo kakra sinsa ejisa wo hwe na wo ayemre na pese wo mpom esisi wo so a be pacha wo specialist on ne dia ne so ye massage bra na won twetwu ne bo so nya den o de compare other hospitals na ye de ne efo papa nti bra na ye show na video no entimi sisi so na body no sisi so kama na so otimi ade ho akofie se do bitimi ko tena asemi ye ne nan ma no sa na perfect skin and body therapy say wonim na ya resra pimples aba wonim enyema fite bia ba wonim wo pese opepa ana sa opese efri wonim a bra ye be yo facial ama wonim na timi ato so kama o don safa ho asabo fraketo to moto fa woni tie mo perfect skin and body therapy so ba ya hye ya ye ni nyina efri wo ama wotimi anya ahoto e de akofie efro no ayekase se de medi kan kae no oba ye amana ye fem kama ama otimi de nije enso akofie obo ho bebusa se bia no fo na ye nketoa opese ye akese a be ba cho no so bo perfect skin and body therapy ye obi ha wo unity especially mema no o unity abonwo se na bia e kire ho no niema nkitikiti bi egugu ho obi ha ko team na na esa ye akese obeka se akure so wodie no etisa opese eyi free one ma for oni chemo perfect skin and body therapy so ba ya hye ya ye be yini nyina so efi widie nani ama wo so otimi nya ho to kama eno so ye bi ewo ya hye ye sene so ne bra ho ni enyema wo na bibia enso entimi enkoye ema obo ho ma meka se wutie mi wakwa kosa nkumbi ama bia bibi kakra bia to widie nani obo ho no meka se bia opo na wedi na ntimi anya ye sa wodi ne tisa oba ye ho a ye be hwani aya ma bibia etimi akoye so oba ya so ya ma mefo no mu ye adwuma ache obo ho ma be hunu na ne video no ai koye oba ya so ya onya hotoso e wo ye mu se ye be ya ma no enti edwumfo ma mu tie yen a mu pese bia oba na o skin no ana body no ayemre e na obitimi tu kwa tintin no so akoye physio so pese ye physio aba perfect skin and body therapy ye physio ye be ye o kama we widie no etimi akoye oba so ana de atoto nkofo aka no ye de ne bo onye de obu ho pese ye ne to pa na so oba no si ye we de me be de me de na metimi atua sika ne bo de mitimi be ba cho de ba wan kasa obi hu say yes ye bo ne da form kra ero obu ho no ba obi busa say me pa cho me ba ye mitui da be ne be ye kese ama me shane suma ye nse so oba perfect skin and body therapy we de eye shane ye shawbo oba free aba na ye kuma oba ko na ye kese enti no eye kitu ye tene takura ye de dabi so we de ni sa na pese ye kese a oba na wo ko na ye kese for perfect skin and body therapy and ye no one kwatwetwe nkomo no de enti ameka say ye drew on wa wo sex nti a wose wo ko ba wo toa so ana ama honam duane ba bia ye mre nti wo ko na yes o yamomode ne ababa wa ne brother ba ko entwetwe nkomo be ma wo fie wo fa ase akwakodi ba bi 12 good years wo abusuafo na de ade no ma ye ayi Chewa, Ediana mono matu, Garu had a sahaya, or caught Betty me a quasan. Ediana mono matu, Mamma Cassani and Quayanim. Yes, see a beco honum, and tea papa be war as some panny and a papa no say, Yenya boten or beco horn my day, or qua or befanaba. 12 years in no kind of this saying. But Nancy, I may say.
ansa na sala ni mo beba mo aka sa asem no mo ba akodi baabi wo ma ne sika wutimi e ma ne ntade anase bibi wo ho a wutimi say mo nyi sika ma no e de na si okwan se obetu anamba fo ka ba si bi na wakọ wo sa wo de kwa akọhwehwe oba no papa na asem no wo ne nsem no asem bai me ba na asem no wo ne nsem no ono na o se yentwen no no be ko ho no nto wo ko ho no ma na wo de naba e na o kan ye na me se edi sen sala blenimu no o kan ye sala bremu afi be mu this year yeah and I may say those years na etwam no 2012 mu ho ayi saying 12 years na e ba ni nyina no wo ye do ba ko 3 years akwada ba 3 years ye de ne ko garu okwane nana ho boni bi anim e de na si wo kwan sa na no mama ne papa ne wo asem ade enti na si wo kwan ya wuntimi nkọ hwe akwala no me ye ka se be ko ho no na papa na me se asem no wo ne nsem no oh usuran edian my ne brand ntwetwe nkomo minister pacho wanya na Dawood Herbal Clinic abusia ye nkwo ho na ye ne ni nuabe ma no nkodidi nkomo na ye misa na ye nwia asem we say asete ebia diabetes pressure stroke anasa wo ho nsem na ye de ama wo a Mr. Clinic ne Dawood ho ukwa ye betu ase de ama e wo ejoso krapa na wose ye kan cho sa Dawood 360 capsules no eboa ema ye wo sisimu antoto no nyina no etu ase Dawood ointment nso eboa ema yawa hodo nyina no so no ebetimi cream no egu fom bomodin a for ni chemu adwoso krapa na kwaji no pay bi enne sa ayare say every Dawood Herbal Clinic phone chain 0241244012 Hadasa Travel Services ebusia wase ankancho se bia wa wene America lottery ni bi na so sikasem ene ba bia beda kwanto no ho nsema yodadwen wase ho e de maw fa ho nsem nyina no e bedan wonom wo take it accommodation bi bia frɛ wonom se sia 0249 714-368 0249-714-368 anase USA womo SSN na womo abɔ ne hɔ no frɛ mo 001-838-910-9045 001-838-910-9045 na wafre Hadasa Travel and Tours American Lottery na wawe na wunye sika nkɔ no wonom etimi aboa. Hello Bema mpacho me mo ha. Hello me pacho me mo akwa aba mo ha. Ya na ma wodi di se wadaroma me ba je odi ene eyi kirewa me ba je mi ose ne ba kwa akodi be ma wone ne wo ye no Razak ne maame ne papa nsem 12 years nie ne sentiment nka akora na busua ne de asemu ni mo se na motu na mo be na motu afa ho ma e no kwe ne ba no na de tiele se acha no bo e ho na your friend is saying rich jina baby ye na kasa kese fama ya why da no ho kakra why ye nya HS kakra rajo mi se hello me tie o esi me tia no mo corona no mo no wana na mi ji be ma no de bo we so jina ha mi ni mo no da na de ko te hale se se ne wo chi de mo one ne tena no ko ndi emranye ne ko yen sem na to tinki ta to go ni tampe ai trans na pa itanka sai bra dinki ana na wo na boy na ko se omu obi awo yo na sampa na omu obi awo ana wo na bu na ko bo mu nyina wo garu ho no mo do ho no na do yang ahona wo na nka sai awo endi omo mo asampa na media friends e busia tinki e no bo ha no ko pra na se o ko ka boy na bi na o ka boy na ti pai na mo so wo mbo mo so 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 and I don't know what I dad and the book one to be on is or the new and ordinary gun for that. Now, the Aplano own go to 1 year say, oh, friends, now only Aplan, no moons are planning to say more, no matter night. Why am I doing some more quack or any pain? And maybe I didn't get the power. Now, I'm a planning to do what? And Maria.
na kwan Daniel Honya Sankomo ya oni die nyina ye try say ye bete won ka but minim ba bia wo Daniel ho na kasa na ntie why Minister Mpacho Bra say fama me na abusia yenhwe na ne nua be ma no so ne kan ye no na mema no wa fa akran Razak no minister won na twetwe ba ha say no sesi amam wadaro ma na ye ni enkomo sesi yan yebehwe menya info nti bra ha say no sesi afama ye na yenhwe na givers for say bra na givers P capsules no bra beji be givers co capsules I am team ene amama so no beji upi e de efremu givers eba me chanso e madedia edro na givers GC mystery capsules so no en sanwa ya age wa himfi aboso no eno so ebetimi aboa wo ebusia bomodia na egibi fi ba bia etu no na enema nkoye mfama 0506851135 and 0543222470 ebusia na minister me pese oba ha se no ne we etwetwe nkomo no na otwetwe nkomo no se ne kosie batenkra manya ne se o ma frɛ wonom sensa ode asɛm ne bedan yen wo mo phones no wo off yenhwɛ na ma we sima ba akopɛ yebekɔ garo mi wi a meye course bi na me ne assembly member no ho na kasa ahwɛ yebeji akola no sesia na enche kola won say akodai na osha form to de no no ba bia na kola bon ne sem ne bia beto no wo ekwan mu na ne me kan say akola we abusuafo no wo mo anya abotre na wo mo ebushi akola no de ma bema no kola ketu asabio ka wonu emra ya esen ko ne bema eta eno so no wo mu de bufuo de no ma wo mu won eno ntin bema ne fa na dufo de eno ne akoda yi traye woni ne wo ba ko no asan na wo mienu wonye ne wade sebesebio voter region for wo mu yankrofo bia wo mu ni ate na wo mu de amamre so aye adwuma wo mu nye gya wo mu makra sa na me won se wo no free voter region na ne papa no etimi yes sade no wo mu nsire kwa so am na anya amamre ai fata hwe wo mu wo mu no wasa ko fa wo no ni woni abe maba a wo ne na wo nsia a wo nso so wo na wo mienu just wo fa kwara ne de wo mu e ko saa we ba wodi ni ko sirim we nso ba wodi ni ko esirim na ne ye kan se sebe wa anya akora yi wade enti aba no esirim am tan de anya abrante ne ko ade enti wo modin se wo ba ma akora na be because kan kula ya ode ko no wonya sure se ye de hwe akoda ya wo modin ye efumodwuma de me on fe se menya sure so I'm discussing nyina ehwe no entin ye sane say omo modin biare because nanse mo ba no ya ekọ so ekọ fa kutodwe e de ba no say be Ghana for man na ya wo ne kro bi so for me be say me body awo omo ba Ghana no mo wo ye omo tankwa ni nyina do mo kosem wo ko fa enema wo sa country one mo konko maji konko akese bi ne sonko na ne kon na choba ya wudide wo je wadwa no hono ne kwara ba be hwi sebio okay shabu say eniema nya shedan koye mankura na setene mu mankoda intimisa no esiremu de galo ha ya madi wa twenche nti ye be frɛ wo mo sesi nti okay nti wo mo no akwa no we wa akwa no wonhwe no onhwe na nkampesa hwe ma ya say maami bitri say no ye kɔ edusa ho maami edusa o kɔ wo ba na nim say yade nyina adwane maami ahofe oba konofo aso ye te say why efe na so why efe na wo de onyini da mi hu we nyina say ya na uti o maami asedanka ra ba nyini da be ebe nyini ya kwai ya ko ye ne rade ase na wo ye na do ye wo hoda amen enen so penku biem obo ade de ye nkwa ache yen ba bia mechina bi rade me makonya se me ne Ghana fo nka se bia meka se yade ya
wade de won kwa che wo daba ho a na wade awurade asesan se na hu mobro na asonson na yade ni on so anka o ma yaduane di ye no on san kan che se e be yare nti yare a wade ho aduro e kan ye ho ne se enuane na yedie no ye mfa na haban ni buna ni tahin ni nyina keka mo ne mfa se ho yade eye nyame asem wodi so a enhyira ne ho wodi so a ayaresa no medini maame adusa ene matrasi aduro ni nie Tau Edusa Heba Miss Chasenete, and the TV no sono, and ya what Edusa Heba capsules. Adre de Biamacas on my entire for Edusa Heba Miss Chanie, Edusa Heba capsules in ye. Sissy Yadiani Coco Droka Siepa. Sissy Yadiani Coco Droka Siepa. Edusa Heba Miss Cha, Edusa Heba capsules. Watch us him. Now ye can't see Yadia. Don't one walk off about a cocoa. Enti obi opese wo treat sisi ade man hoto no bia no won function adwene mu say dodo no aye koko na ye no kofa bai enti mesre wada ebia na ekuro ekuro wo sisinum ya wo ya emututu emufemfem wo aso to asentine etwon aso na nkoko mutun etwon amma won na na sifam aye dududu wo de won sem mia na atom wo hwe won fie a wadie na wo wese wo senyini no a wotime won se enkoyie sanse sisi yade abeto wa ma wo twa wo classmate fo a na owura ho na nse me kwaye baabi me ko me classmate bi me money din ayaro badi was me ni o na money din no aboy di se di ne di ankare ayo di ne di ankare se me ka di ankare o mi ba ka se dai na se dai na wo wadwe na ebo ya na wo do na wo di bo na se what me say dai sisi ya de me sisi me ma me ya de na o de so o de nyo ma me obi wa no de hen adwumi say yen inherit hwe me ba che yen inherit sisi ya de sisi ya de ha wo na wo hwe na won fie na wodi na eya mo agwa kan ho kopedu sa heba mesha ene edu sa heba capsules fansuo ne kaka so no ho nanom asempa etia edu sa ba yen wo bie di wadanse ntia twera se madanse nie wotu adu na gu ho madanse nie din adanse awade di egu mu no eso wo yi capsules we mienu a edu ne cap de no kata so no ahwie miensa wo de obi wa kwa kwa to no pharmacy fo no ma yefri so wo fa atre na wo twa sesia wo yi capsules no tu na de aka ho anopa ne anwumre herbal shop drugstore licensed chemical shop biara ebe won wo bo wurem wo se me pedusa herbal mixture edusa herbal capsules wo benya bia to ama ho ato ene gisima wo mo ne say wo bia de hena dwum se kokko aduro de wo no a de mu ni nyinara e wo se wo dia na wo tena fie se wo di yi wo nsurum me pa cho edusa nyina dwuma sa wo dia numaduro no fa ko adwuma numaduro no fa ko adwuma edusa nyina dwuma sa obu owo a wasin be yim nsum e ma fa fasido manum kokko aduro na se do potie we na se wono na da bia be ka de ase enu se wono nwane yayi wadi we fra dwuma enu se wono nwane odwuma kra bo wodianom yes eda boko ntimi se da bia me ka se ya adwuma efo nyina adamfo wo maduro eno no e bia na ya be ma ensam koyiye ma what I say, ye ntimi nka sexual weakness o ben say me see ye ni sexual weakness o dwaso ye ni yade e fa ni sexual weakness the American say it boosts your sex system and what was sex system no manu nya anwoden no watimi ama anigi abawarem ye tena ya warefo ya wabre ye ni eku ni ye manage family enti say be ma ne ma nko ye nim de koso say wanya wo ba wo su awrade a na obu animtia na obu animtia wo na wo ye fie ni ti na so won so ba na be pra be heti wonya yesa pe watu nyame asem won fa ni dia me nyame what I say was won yetire na so ne ma nkoyi asa na eba be ma wo hunu se ene ma nheda nkoyi ene gi aheda nkoyi ana na obi ka chem se oba bia se bi wode po won so no ebo nyume no numpe no ha se pentekwa mani kunu be ma bia so a emre ye wo ho no ebo nyume no numko bo no nsia po no se owrade mu a ba be ha na agene enti no ha se pentekwa mani yere it doesn't help enye enti oba ware ni feed your husband well with enough sex eye oba de be ma de
et wonum so ne capsules no oba bi ekuro wo ho woni ba mehia ya wo ya emu hyehyew efemfemo emu dwawo wo de no madu sam mehia ne capsules no ewrade ho de be fa duro so no da yare saba ba ma niam anko yi onyina ya de no bi monka mu na mo no se wo ba wo se wo ba wo na be dia dance wo be se ma medusa me ha ne se me dun so antantem me dun so ne bia kam me dun so ne twetwesi e wo na me chim asa me dun so de me ko yakọ unya nkwa cheke uprocess akwa cheke na sha sesa wonu madusa heba me chane capsules ewrade be fa yenso me na me ka che wo badwu so free me na waka sei se wo pe baako wo pe dedo to akoto wo kumase krodue mu a wo ko PFA pharmacy tafo ni roja nche wo benya biato wo ko kole na ko Mr. Heba Freddy Mens apidan keba deni heba Freddy Mens e wo bi blazer rekwa baby ye to aduro biara Ocean's Chemist, Coastal Pharmacy, Habme Pharmacy, Yellow and Orange Pharmacy, NNA Pharmacy. Baby, I will walk around also. But it's not saying can I dress us, Kumasa dress us on Gua, now maybe I'm Kurumi. One be funny at the Akun Crusoe. And maybe I want her bishop or dress or what. Bora was in bed to say about Misha, and near the say about us. I drew away a yammer the agent, or be a one yini. Or one in fear not quantum where you are bound, what do monopose age, and to monopose our sentence needing Wadi, and then Mississippi, I deixa me go to paying papa. Etu yaw biara wo ni pedua no edon betu no afura ma wato edu sanya me ho mobronte ye wa clinic e Kumase ya ye won fidi ahodo awrade fa yenso edi screening nipa no system eyi yade ni pie na ye de habanu ye ankasa habanu Ghana habanu papa ebi edi account na awrade afa so e de yare sabron ye wo Kumase ya Suame magazine makro Sompa FM ni TV kwayi so woko office station no woko office kwa ne so no magazine macro go filling station dey wo macro no emu na ye wo woko nkra ye wo La Paz Las Palmas o tra wa before so bedu nyame junction Tigo office na chi ye wo woko sunyo na ye wo New Town ye ne susu gold edi enu hwe e ho so ye wo ho eno akire heba shop drugstore license chemical shop bi e be wo no wo boro no se be pedu sa e ba mixture edu sa e ba capsules sa wo benya bi ato wo de bo modin a fire wa duro numuna no pa numuna nwumre numuna no pa numuna nwumre wo ba hu se edu na nkasa e work wo system e ma system no e ye adwuma edu sa ye du papa e ma wo ni dance amfere anare ma mba no work wo se edu sa ebi a wo de woni minam de minimu me cha ase no mo duro na chams de rade ase se so mpa ha so kra no obenya dance wa ha na enakro mo won aduro no pe na che se na aduro de ye kama na je obi kan se ba chakari na do asunti e sheme na she wo bi a ye hu papa e wo mu e wade mfa me so no fa yaresa emro wate ba cho ye wode so na cha spice drink we e ye kama Mentia kakra, bekasa kakra, efemsa kakra, peple kakra, garlic kakra, ewo kakra, natural herbs e dey tin so kakra. And ya kan nyina bom. Bia kakra. And dey drink we. Otu ano a no one straightforward. And na me tasty bi. And na wo bi yam. Obi register to wo fi ada biara. And na dey obi ni yam. And e dream na me so mechi bia no mo hwe. Yankopon ya do me promise next week me ba me pack back. Okay, that's it. Na mo nyina mo ache ye won pack. It's 15 pack. Okay. Wait ma talk your fridge na won nom. Ya fi your telephone number ni to ja. Okay. 0500 110 115 115 0500 110 115 0500 115 Telecel, that's Vodafone. MTN is 055 700 98 24 055 700 98 24 and a 25 no I wait 25 okay make us what do no you will not be registered by FDA or prostate there malaria there typhoid there diabetes there pressure be we clinic bibia there so eda yaresa do de yaresa ba no yerade ofa wo gidie ene adura wo banu so ne de yaresa ba medofo enu na do so gie du sedi kwotone nom ne wade mfa so mfa yaresa mro na wachina so hia ma mie du san na sa pa du san na sa waka se du san heva ya jo so se madam sienie yeda se ma mie du san ba cha mo fa me yi ne me drink ne ma miensa
Yo, I good yamani wa ye na ma me adusa ase asempeti akwa na kwa jaya resakopɛ no ni bi na entime emo Georgiam ene September tutu ya mama ye hu nyina September tutu mu nyina mo aba Erade enhramo ma pole na sima ba kopɛ ye nkɔ yanim ebra na ye be ya na grepi ni se yesu ani esiso it is a behu abaya bi a wasisu bia sabio wadwene nyina ye mema sem ubema sa wakwaji wani so wakọ onya dru adolescent wa na wakono ahwase asori ya ye kan sa akono nti anytime bia sabe wonwini nkwa akiri ye nua ba so onya 17 years no am se nyama se DHS bra wa nwie ana kan se woni abrante ko wo ye ne hwe ni nkwa yiye enso na me se sabio ne ho ye ne denti wo san akọ de to so mienu adwini ni so onse nan afede ma police anya ahoda kola onya ne dadan ba ko no mu de obeto ahya oso awati awo hwe enso ye kokọ to ne mu ase akodi to ne bra ne kire se kan se owi an ho kura ne be ma ne kotena wa mabusuafo na made ye ona ababawa ampa na o papa ne sum wo obi amfo so emu de wa hen wa na akoye adam na aba ha ya betwa ntro ye no ene sen so papa na esum wo menyim wie no mokune eno na ye kan se wonyim wie ye no wo mu na ka se kwa na wa na akoye menyim na meti wo na ma me ni ho me se wa na akoye ana se wo mu na sum wo abrati ase wato wodum ope odo e se abusuafo be sum no so wonko se wono akora be ye de ba akọ se wonka ende a wonka de isi wodi nkwala sam ti de ye kan se sabe se wusua na wo a na be ma so obeti akola nde na koni kuro mu a dwini hu mienu ko se beduru brebi no obe wa dwini se wuhia oba na se afi akoda ne asem enti abrati asa de watu ahye da ne de wadawroma ma me fancy ana ye ntwen eda no mum na ye fa yi entu yi mate odi mabro watia ya kosia ya asemu amana na msumate sa o fa akoda na kotena se mu o ma ne ma de ade de asem ya tia to mu ye charge ne too much but menya ne tie se wo se akwan so beba sakwan do so beba aye me de kwan sa akwan so beba nti wo no o se eye kasa na wo se maami ekoso ane ni kasa o se wo kire no bobre wo krum wo se wo to ma onya ni monyam kaguna sum pa cho no kasa ntimi mfa ne pema o kana o kaguna so ye kasa wona ne kasa according to oba so mo ne kasa akwache kwa na ya kate phone no enti akura no kura sika ba no ode ba abot sa akura wei epene maami so beba obetima ba ekwan ba so obetima kwaje obi kwa number peke e pa cho garu ho ne yenya ne sada bi ma chesi na tete number e pa cho no o ba kura betimi a chesi ye frɛ the neighboring town no ya ka cho sa akura bi eteka mu ana sese ya mun sere ye be cho ye be chi usesi enti ho ne de be ma kɔ hɔ minim sɛ de omo e ho ne enya fofofo te sa ha sɛ ya enya ne fofofo no wada me ko fitie mu na ye okay me da se ebusia 05 ka wakoma to ye mu ate ye be by next week ye be nya a good results about ate ye be kɔ hɔ omo so me ye sure so mo nya ni twan 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 ebi abefre bia ne nsem ne mienu de owo ekafa ho no na yetimi enewo abon enkomo na won so watimi akire wadwuma me na Masalakoba of Salakoba boutique ase matade wono na edehye meye kama me sorry a ene me short bi nya asem keto na me tonkuru na me de agum ai me ho ayefe pa na Vidash beauty salon so farm yard so am he on the siesie meeting so de emma meeting no pese obo ti ana so de kwa so pe sister Vida obejo so na bibia so akoye homa ne nya ndoto mu eyi me pa cho me mo ahe bro me dofo ma hai na la mama udi baby akase free me pa cho second case mi ya ba me na me de wokasa na la Actually, nyame ya adoma o de ye hia o sese biem 0551931931 0548931931 what na se ache se wunu aba ne kola ya de na obo afuna na wo fa se akodi ba bia wan fa ma ha se no mo na wote ho sa abema
ukra na wase udi animu na nka wabo nua yichi dom na watimi aye humayam si enya hinches kakra ewoma yenhwe se we befa medofon pacho ma han me mame ohire papa bi yey original Nigeria kochi contractor papa ma yenko yanim aje aisha ho ye na me adom bibia kama pa na so film rita me so me yada no brutal baba pa na diko so bi anim no ne to so do for chie oh ai me so jera so me fi da bujai no ka sem se pa no so David na se da na wunjire mu a o kika wa se me sisu e me brifu o de me kire no me mo so a da so beba na abafitie ma yedi ya tuya o ma na se bi brother so me tin sibi ko so do onya na adwen so beba batia e betoa no Mohammed wan ko bepo na betimi akono no kwasem na me ma me sa fa beba atre ho che ko se wo ba ma o ba kwa ko di bebi e timi di da na edu ben pension so ase bi bra ko peneti akwan abe na be peneti akwan wo me se se e di eke bi nge betimi e se bi ami tu kwa ya kamba me ko sibi mo mo de me sorry am from ya kwa ya no na be konti fashion otiri mu sa why me do fun pa cho ma ha hello oh me pa cho dum kasa fidie na na say you know ye kasa good afternoon Pacha friend what dum TV na all wa volume no dia man na radio no atwe ho why 0551931931 and 0548931931 na ye nemo atwetwe nkomo me do fo pacha ma hebru hello what is happening Kafra nyam se huma ne mo ye twitwiri kakra ebusia yemfa we say yenhwese we say befa me do for my hi hello good afternoon we dini baby out free hello me do for good afternoon hello odo utimenka Abrampa, yeah. Hello, good afternoon. Hello. Baby, I'll cast free. Hello, good afternoon, baby. I'll cast free new ding. I'm going to Oh, cast free. Pacho, my entail. You are program. Mate, wouldn't him so? Oh, on Kranza fine, fan Kranza Chronimuha. Sompa, why? So, the Jinaso, Yaba number is a Sia Cateno. Yeah, Yaba Frost a Sia Yafa number no. Kafra, why I know me busy pa, but minimum at the cry see. I will see Yade Nina Ebesi has said no na. Yeah, the happy, wonderful and glorious birthday. Ekodiama, miaka sami nuya bema. Yeah, your friend Officer Alex. Pacho mo find the picture no. And to so enfa emame. Officer Alex, your police officer. And wakwada so police station, bro. It's your birthday. And raden koswan kan wanyo kesie. Omo eni so adi hunu ya wa brabom no. Emre mu bretia webi enfa maun. Na erade emma weni power brabomu ya oba kama pa so aha na adwemu da ho na opebre so ensa nka ho fama wate ye nyina ye do communication class ya omo ewo Christian Service University College level 100 say happy birthday to your raden koswa enyo kese na ne bambo no so emu enye du enfama we love you so much ebusia ya sorry so mede do ahene yire mame ekua yeboa esiama bronya mame na agudia papa bi ase me sise champo dro so for and a minister bi general mensa brampa and MC aho me ankasa me babe your friend is say Abigail and runs for David munyina ka ho bi nyame ya adomo a da sene odonfo ne dodom ye ne a ya besan ehia bim na ansa no edua da kosi ya wada ne de ohini ni amesa papa bi woman ken
her ladyship obetine adwam na ensem no de esefata no wetime de abrem no de niema nso so atoto aye so e de amamo eto maame wadu tachima babia ho bia na mesa